الحمد لله رب العالمين وبه نستعين في أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، والسلام عليكم warahmatullahi taala wabarakatuh. Mga kakasih hadiran, alhamdulillah pagka kamu yang natarama hatiranan na insyaallah taala tumagda kita ng pagkarajaan na to tata yari sa Guru Mulia amin kang suko lang tasin waktu ini na magpalugay tukbal ko yung Guru Kalasaan wayro narungay nito Sheikh Abdul Nasir Abdul Rahman wal yatafaddal siyadatuhu mashkura. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maulidain dito mga kakasih sin Allah subhanahu wa ta'ala tiranan. Yari na isab kami mga kamaumaasan sing kamu ha kabiaksahan. Yatud na mo na isab maun pahadarat sing kamu. In ganap pangadjian. Amin masirakitan ni wa pangadjian bunga sin pag-iman. Aula na tuod habunga sin pag-iman
papasinguran ka to taniw sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga sila bariman usog iwan bariman babae ring hajaman nakauna sambil pajaman ini sambil palunun na sintuaning gumiin sila masi-masi nanggagayunggong hakabayaan sinallahu ta'ala papasinguran yadto kato taniyo. Mga kakasing sinallahu ta'ala in ayat pangadyan na to ayat suratu Yusuf ayat hikakapatan. Di hayat ini patumtum kato taniyo sinallahu ta'ala in pagbaya kaniya. In pagnakura kaniya. In magbabantang sinhukuman kaniyara. Dahil nga sabab yan, in bariman usog, iban bariman babae. Wala minig deng hawaita sin mahasud si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena bang pamarinta kaniyara, bang pagbaya kaniyara, bang hukuman tunggal da mahasud si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala in mangdaraak iwan manglalang. Mga anak po hatiranan, yarim baita kato taniusin Allah ta'ala. Yammalan sin bariman usug iwan bariman babae, haway paghawal-hawal, haway pagduarua, haway pag utong bisug, biya sinjaman ini. Farman si mahasud si mahatinggi, inil hukmu illa lillah. In hukuman, daing hatuhan, harap pakanabihan, harap marikato taniyo. Ingkatan hukuman, wayroon ding hatao. In tao tumayma sadya sinhukuman ding hatuhan. Daing mga hukuman tay maun sintao, awla-awla tiyayma na simbar iman. Way discussion, way paglukat, tiyayma nila magtuy-tuy sa wabdaing hatuhan nila Rabbul Alamin. Tungod papag-iman. Tungod papanawhid. Hikato tungod pahukuman. Inyadto nasabot yadto lillah tunggal da pahadarat sinallahu subhanahu wa ta'ala. Mga anak po, in mangdaraat nagpara hukuman tuhanda. In manglalang kaindah Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila iagad si manusia in hukuman daakan, haway kuyas niya, iagad nila hakasabunalan iwan nakaadilan, kakasihan sila sintuhan hadunya awla-awla na hadlaw akhirat. Hapal man sinallahu ta'ala harugaing ayat, palanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Anugharaan na mo sila kabuhi sa rayaw-rayaw. Magkakunahan kita niyo mga anak apo, kabuhi sa rayaw-rayaw daing hatuhan.
Bukon kamuhi ubos marayaw, wag ubos mangi. Aun waktu mangi nakatan, wal iyadu billah. Falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Firman sin Allah Ta'ala janji niya bariman usog, iwan bariman babae, bang agarunin hukuman, daakan iwan sinliangan, anugaraan nila, in mga miyagad kanila, dahing hanaraak niya kanabihan iwan Rasul, iwan si mga namarat siya kaniya, palanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Anugaraan na mo sila singkabuhi sa rayaw-rayaw riha dunya. Uning kabuhi sa rayaw-rayaw riha dunya yan. At tamyid. Mapi niya, aung kaniya pagpi bainal haqqi wal batil. Kaingatan niya pinigun imangi kabayaan sintuhan, iban simmarayaw kabayaan sintuhan. Kabuhi marayaw imbihado. Hikarwa at tathir. Aung kaniya kasutsihan laum iwan gua. Kasutsihan sinjasad, hapag kaun, hapag inom, hapag badyo, hapang addatan, hakatantan. Kasutsihan sinyawalihan, magtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kabuhi sa rayaw-rayaw. Ini katu raf'ud darajat. Ang katun sinallahu ta'ala in darajat sinjasad nila, iwan sin darajat sinyawalihan nila. Dahil nga sabab yan, in piun nila sadya hukuman, dahil daha Allah subhanahu wa ta'ala, tini nila manin hukuman kabayaan sintuhan, palman sinallahu ta'ala kanila, palanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Buhiun na mo sila riha dunya sing kabuhi sa rayaw-rayaw. Sabab sinto, aun pagpi nila, aun kasutsihan nila, aun pagangkat nila, sindarajat nila, may tayad to, iagad nila ing kabayaan sintuhan, bukon sila nag-angkat haswara nila, bukon sila nag-angkat hakusog nila, bukon sila nag-angkat hakabayaan nila. Inil hukmu illa lillah. In hukuman, magdaak pay ng marayaw, ringatuhan, in hukuman manglang dengay ng mangi, daing daha Allah Ta'ala, imbar iman iamalan nila tukarwa. Darajatul ula pid dunya wal akhirah, darajat sa taas-taas daing diha dunya, daing hatuhan niya, aula-aula na, darajat sa taas-taas, hadlaw kana tutong basan kaniya sinallahu subhanahu wa ta'ala. Amara an la ta'budu illa iyah. Ubus na in pardaakan sinallahu ta'ala rin kapadaing pakan Adam, milladun Adam ila Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pardaakan daing pakan Adam in hinapusan Nabi Nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Unim pardaakan yan, alla ta'budu illa iya. Tunggalas niyo sadya, impag-ibadat niyo, impagtaat niyo, pamahasuci mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Tunggal dah atay niyo. Tunggal dah suara niyo, tunggal dah hapitu anggaw takbaran niyo. Illa iya. Na, wang nahinang na si Mano siya imbihad turagbos, way na hukuman din kanila, way na panglangi rin kanila,
sa in hukuman iagad nilara akan daring hatuhan, in hukuman pangliangan deng dahatuhan, paman sinallahu ta'ala, zalika dinul qayyim. Tiyanan intao mawuntulim pangagad. Magkakunan kita niyo mga tuhan, ingaton na to bangin pangagad na to hahukuman sintuhan, hasara sintuhan kimugdanda ka. Zalika dinul qayyim. Sila yadto in kimugdanin pangagad nila. Maita, miagad sila hasiratul mustaqim. Maita, miagad sila ala awamirillah. Maita pa, tinggalan nila jami'i nawahillah. Walakin na aksaran nasi la ya'lamun. In problema, in kamatauran, di imingat. Aula-aula na hajaman na to iniri imingat. Di nila man ingatunin hukuman deng Allah subhanahu wa ta'ala na aturan yun ang kahalan. In Yahudi, nagdaawa na sila yung kakasihan sintuhan. Sinin sila piyagmumulkaan sin Allah ta'ala. Unin pamung nila, nahnu abnaullahi wa ahibba'u. Kami na ini, in anak apo, panubo sintuhan, bang anak apo na sintuhan, kalasahan na sintuhan. Sinya umbiyabay ta, piyagmulkaan na sila sin Allahu Ta'ala. Uno'y sabab, di sila magad sin hukuman, di sila magad sin hukuman daakan, di sila ratumangki sin hukuman liangan. Nakaupat nila pindahaning kitab Taurat. Hama sa sin Nabiullah Musa. Nakaupat nila pindahan in kitab Injil hama sa sin Nabiullah Isa. Tahriful lafzi, pindahanin lapal. Tahriful ma'nawi, pindahanin makna. Pindahanin hukuman. Pindahan in liangan. Di kuno yan, mga anak po. Na yung Quran yan, sunugon si mga tao. Ubuson nila na sunugon ng Quran, yan hajantong sin taumaas. Yan hajantong sin bata-bata. Yan hajantong sin wala papyag anak. Ang paubos na biyayta katutan yung sin Allah Ta'ala, di tuod humundungin Yahudi wan Nasara, sa hingga magad nakita niyo kanila. Firman sin Allah Ta'ala, walan tarda ang kalyahudu walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Diri hila ninihalga si mga bariman, misanda sila tiyo-tiyo. Taniyo mga tuan. Na, uno yan yung firman sin Allah Ta'ala, yung problema, walakin na aksaran nasi, la ya'lamun, magkagunahan kita niyo mga tuan, imingat sinhan tara taniyo, iwan sintuhan taniyo. Na, unin iyang malansin mga bariman. Papasinguran ka to taniyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pasahun taniyo in hadis. An Abi Umamah radhiyallahu anhu. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع
فقال صلى الله عليه وسلم اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم. رواه الترمذي. Mga anak po, baita sinhambuk sahabat ini riungog niya injunjungan. Alayhi salatu wassalam naghutba. Halas paghaji niya na. Puno inutba sinjunjungan alayhi salatu wassalam. Hika isa, ittaqullah. In makna sintakuha, ij'alu bainakum wa baina ajabillahi wiqaya. Ayarin yung baran niyo. Sakalin, iayaran na to biyaon, taumpa na to, badyo na to, sasakatan na to. Wala da iayaran yung baran. Aula-aula, wala da iayaran niya walihan. Nah, biadin ni kagi na to magayad, papahinangan taming, papahinangan tampan, hantara na to iwan sinsik sa dunya, iwan mulka hadlaw akhirat. Nauno yan. Buhud, himinang kuta buhud, himinang kuta basi, himinang kuta batu. Bukun. Dua. Diittiba'i awamirillah. Akaran ni utuud, hinangan ni utuud, inda akan sintuhan. Bukun mahunit, tinangun, inda akan sintuhan. Siya'y mahunit, amoy magmaksiyat. Sabab pag-ubos mo manakaw, silon ka, bunuon ka. Ginis nain, ikon itungod kayo. Ang penhinang marayaw. Kalasahan kau sintuhan, kalasahan kau si malaikat, kalasahan kau sin tao marayaw, sambil tao mangi, kalasahan da kau. In tao mangi. Tao mangi, biya kaniya, marugal da kaniya. Mga tuhan, in tampan, biittiba'i awamirillah, wa ijtinabu nawahillah. Hinangun inda akan kiyukuyagan tumangkis deng haliangan buka hamulka sintuhan. Ampayari na masa natunin sa taud-taud. Mulka. Bala. Fitna iwan musibah. In mapalihala da. Amo rin palihalaon sintuhan. Ampay nagpalihala simbaran, mapalihala niyang kapito, paghikaruang kapito, rin niya nakakausan. Tabangon siya sin nasyonal, tabangon siya sin United Nation, tabangon siya salida sabab innanabang salida iban sintiabang. Uno ini karwabeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wasallu khamsakum. Sambahayangan ni utuud. In sambahayang makalimahang karumang kadlaw. Mainta yan mga tuwan. Ipapasambahayang tuning sambahayang makalimahang karumang kadlaw. Yaqulu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iza kama ahadukum yusalli fa innahu yunaji rabbah. Apabila inhangka taureng kaniyo, tumindog na magsambahayang, sambahayang pardo, iwan sambahayang sunnat, in pagsambahayang niyayan, munaja,
mukhatabatullah mubasharatan bainahu wa baina subhanahu wa ta'ala. Apabila iniipon yan, umunay na siya sambahayang fardo, iwan sambahayang sunnat, nag-alop na inipon, iwan tag-ipon, naghilalaungan, nagsambag-siyambag. Payad tutuan hatawin bihad to. Sahabar iman, aun kanila. Na mang mabihating sambahayang niya, puno yan nga sambahayang niya yan. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sambahayang niya yan. Kakausan niya na puunin jasad niya dahil hakatan mangi. Kakausan niya na inyawalihan niya paalupon pakabayaan sintuhan matapil iwan sin jasad niya. Ano yan mga anak ako? Unuin pa na naman niya. Kawiyatun rawabit. Bainahu wa bainallah. Bainahu wa baina ikhwatihi. Makusug impalsugpatan niya. Iwan sintuhan niya. Induhan bang makusug na impalsugpatan niya. Iwan sintuhan niya. Makusug na impalsugpatan niya. Hantara niya iwan simpagkahin niya. Bukun palsugpatan sin. Bukun palsugpatan kawasa. Bukun palsugpatan kusog. Sarawa palsugpatan hantara niya. Iwan sintuhan niya. Mangayu lasa. Mangayu barakat. Mangayu kuyag. Hadun niya. Iwan hadlaw akhirat. Saan yung mga tuwan? La farqa bayna ganiyin wala fakir. Umalup pasambahayan. Magsambahayang imiskin iwan sindayahan, sali umalup patuhan ang kalain. Kukunin lain sintaurayahan haunahan, haulihan imiskin. Hang kalain da sila umalup patuhan, hang kaatay, hang kapangikat, hang kalapal, hang katiin. Fakulluhum ibadullah. Fakulluhum abidullah. Sila katantanyan ipon sintuhan. Imiskin ipon sintuhan. Indayahan ipon da sintuhan. Imiskin magtagipon da patuhan. Indayahan magtagipon da patuhan. Pangmarihan indagbus. Ijtama'u fi jillir rahman. Nahambuok sila, halambong sila sa sintuhan. Magkakunahan na kita niyo hasaum iwan halambong sila sa sintuhan. Bukon hala sa sinhansam, bukon hala sa sin beauty, bukon hala sa sin matawd sin, bukon hala sa sin matawd kawasa, sagawa, ingkatan yadto, himiskin, hirayahan, himalingkat iwan ibukon, magkakunahan na kita niyo, similong pala sa kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Maita, sambilin kita niyo biyaw, miuka na haulan, miuka na hangin, makabuka hangin iwan ulan, amin jimat tuha masasin Nabiullah Nuh. Tani yung mga anak po. Ijtama'u fi jillir rahman. Nahambuok sila. Maglasa. Kakabayaan. Sin Allah subhanahu wa ta'ala. Maita. Impana naman sin hambuok. Yadto siya hatumpukan. Impana naman sin tumpukan. Yadto siya hasiulakan. Unin natin niya yan. Di sila magbutas hakabayaan sin Tuhan.
Magkahunahan na kita niyo mga anak kapo. Amo yan imbaugbog si mga bariman usog, iwan bariman babay. Hikatong unimbeta si Rasul sallallahu alaihi wasallam hutbah niya. Wasumu syahrakum. Bang dumatong ng bulan Ramadan, pagpuasa na ka. Mga anak kapo, day-day na kuman. Naunay pagpuasa yan. Panis minsintuhan na tao mabasag kumaon. Ang panila ka na naman inhapdi. Bukon. Ulong sinallahu ta'ala kanila. Ulong hamiskin, ulong gaharayahan. Unin natin sinulong yan, ang pakana naman nila impagkasi iwan paglasa. Wala nila kaya na naman, nakiakansukan sila, kana naman nila, hahiyahapdi sila, nag-iibadat sila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga sa babian, parman sinallahu ta'ala, la'allakum tattakun. Ang kanamo kamu riyaak magpuasa, supaya kamu magmabuwa patuhan. Supaya niyo mahinangin kabayaan sin Tuhan, di da magkarunahan nin Tuhan dayaw kamura. Niyo yung mga Tuhan. Wasumu syahrakum. Tatag na atakwa, pagsambahayan, iman, pagpuasa. Na, unoin dayaw sin pagpuasa yan. Kagausan tuy sintao makadasara sin Tuhan. Kagausan tuy sin miskin makadasara sin Tuhan. Kagausan tuy sin dayahan makadasara sin Tuhan. Kagausan tuy sin hansam makadasara sin Tuhan. Di na siya tumakad sin bukun na siya hansam. Batong kaibanan, suway na siya bukun hansam. Ampa siya makadasara sin Tuhan. Subay na way kusog niya, ampa siya makadasara sin Tuhan. Nagbayta tuy kato, kakausan tuy, agaruning sara sin Tuhan. Baba siya kumaon, iagad niya man, yung kabayaan sin Tuhan di kumaon. Maba siya minum, iagad niya man, yung sara sin Tuhan di minum. Sin makadira siya tumapo. Sin makadira siya, matupay kadiradaw. May tadi niya hinangon, aon nakakita kaniya. Kita niyo yan, mga anak kapo. Na, uno pa in sumunod, ikaupat. Wa'addu zakata amwalikum. Iban, pag napakakamu, hakabayaan sin Tuhan. Amin aon na labi-labi. Yan ang kaniw miskin. Yan ang kaniw barhajat. Yan ang kaniw malamma. Yan ang kaniw pagpunakan. Wa ta'awanu alal birri wat taqwa. Pagtulong tabang kamu pagkabayaan sin Tuhan. Im pagtulong tabang niyo yan tutakhirukum wa tujakkihim. Hikalano, hikasutsi sin pag-usahan niyo. Hikalano, sin pagkaon niyo. Hikalano, sin jantong niyo. Hikalano, sin akal niyo. Hikalano, sin jasad niyo. Hikalano, sin pito ang gautabaran niyo. Pakain, umalup patuhan. Kakalituhan lano, da umalup patao, hapagtiaunan. Dahil niyo mga tuwan. Khudh min amwalihim sadaqatan tutakhiruhum wa tuzakkihim. Nakapo. Ipaglano. Inang dihil makuyag, indihilan labing kuyag. Intuhan labing kuyag kaniw karuha. Maita, iagad niyo ing kabayaan sinallahu subhanahu. Imbari man amot yung papata nila.
Ang kalasahan, sintuhan na mo at tuwing papata nila. Ini kaupat. Wa ati uumara akum. Pagtaati niyo. In nag-aamulahi kanyo, in nakura halawm singkaw man niyo. Pagtaati niyo, inina niyo, inama niyo. Pagtaati niyo, in nakura niyo. Pangman siya, wala na murtad. Pangman siya, wala na kupur, sing kupur na pula. Pagtaati niyo sila. Yan din kaya magtaat, agaraing kabayaan sintuhan doon kaniya. Mata, la ta'ata li makhlukin fi maksiyatil khaliq. Pag wala na roon, ay nahadya ka sa ayaw sadya maghinang pabukon na kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Duwaahan mo. Putuhan na mo. Anugharay ang pangatayan na mo. Ugiwang kuya. Rabbana gfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Putuhan na mo, ampo na kami. Aming bariman buhi kami ini nagkita kami wanwala. Iwan simbar iman nakauna rin kamo na wapat na sila. Iwan utuhan na mo, pangayon na mo kay mo. Ay mo kami papag-igila magkahi. Papaglasaha kami. Ang pamasutsin atay na mo umalup kay mo. Saan yung mga tuwang? Na, bang mabiyak na hatin dagbus. Nagtakwa na kaw. Nag-ibadat na kawa sa bahayan. Nag-ibadat na kawa pagpuasa. Iunay mo na, in kabayaan sintuhan, haridjiki dihil kay mo. Piyagtaatan mo na ina mo, inama mo, inakurhalong singkaw man mo. Unuin, garanti sintuhan kayo. Tadukulu jannata rabbikum. Pasuron na kamo sintuhan surga halawm pamalihala niya. Mga anak ka po, magkakunahan kita niyo pamalihala sinallahu subhanahu wa ta'ala. Jadi nakita niyo masabiyeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Numipis impangatud sinta uha pag-akama. Marak mo limpangatud sinta uha material. Nakawa unimbeta sin Nabi, tuba imapa sing karayawan mga sila. Di mutas deng kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Murah-murahan mga anak ka po, suhod na to pa Allah ta'ala, bangman kita nirito makalamud, hamanga sila, kalasahan sintuhan dahil diha dunya, iwan hadlaw akhirat. Iwan bangman kita niyo makalamud, hamanga sila, manghindua a pamarayaw, mangdihil, karayawan, hamanga sila kiugdansin, kasusahan dunya, labi aula kasusahan hadlaw akhirat, sabab dia ak kita niyo magtulong tawang, dia ak kita niyo magkasilasa, sa lugay, injasad na to, iwan sinya walihan na to, nabubutong, tubtob na rito, salam kasilasa na mo, ang mga anak po hatiranan, nas'alallah subhanahu wa ta'ala, at tawfiqa was sadad, wa an yaj'alana hudatan muhtadin, وأن يجعلنا من الفائزين وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه اللهم يا رحمن يا رحيم ارحمنا فإنك أنت خير الراحمين اللهم يا تواب تب علينا فإنك أنت التواب الرحيم اللهم يا رزاق ارزقنا فإنك أنت خير الرازقين اللهم يا عليم علمنا فإنك أنت علام الغيوب اللهم ربنا نسألك إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر ننال بها شرف كرامتك في الدين والدنيا والفوز بالجنة والنجاة من النار سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على خير خلقك نبينا محمد
وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.